Dashinga inzira yizewe yo kugera ku bidashoboka niyi. Inzira yizewe yo kugera ku bidashoboka nukubanza kwegezayo ibyashobotse ukabirenga, ubundi ugahangara ibigaragara nk'ibidashoboka. Wibuke ko buri kimwe cyose kigaragara nk'ikidashoboka kugeza igihe kibereye impamo. None se Dashi, ubundi intsinzi igenwa n'iki? Intsinzi ntabwo igenwa n'inshuro waguye, ahubwo igenwa n'inshuro waguye kongera ugahaguruka. None se Dashi, umugabo nyamugabo n'ubu? Umugabo nyamugabo nugwa ntahereyo, muri make kugwa si ikibazo. Gute se? Upfa kuba uri kugenda uzagwa, ahubwo ikibazo ni uguherayo. Haguruka ubikuremo isomo rituma utazongera kugwa nk'uko waguye ukundi. None se Dashi, ikosa umuntu yemerewe gukora ni iri? Ikosa wemerewe gukora ni ikosa rishya. Kosa ariko ukore ikosa rishya. Amakosa wakoze mbere yakuremo amasomo atuma utazongera kuyagwamo ukundi. None kuri iyi nshuro nkora iki? Izere, kabone n'ubwo isi yose yaba itakwizereramo, wowe jya ubyikorera, kubera ko niho imbaraga nyazo zituruka. None se Dashi, kunanirwa ni iki? Kunanirwa, gutsindwa ni igice kimwe mu bigize intsinzi. Gutsinda ni imwe mu ntambwe z'urugendo rugana ku ntsinzi. Tsindwa ubikuremo isomo rituma wongera gukomeza urugendo. Harya ngo mfite iki? Ufite ububasha bwo gushushanya ejo hazaza hawe, ugashyikira igeno ryawe. Ngo ninkakora iki? Ntugakore ikosa ryo kwemerera undi muntu kugufatira ikaramu ngo gushushanyirize ejo hazaza hawe. Harya ngo ahahise ntabwo hakora iki? Ahahise ntacyo havuze kuri wowe, ahubwo ibikorwa byawe bya none nibyo bigena wowe ejo hazaza. None se Dashi, iki cyagira umuntu igihangange? Ubudasa bwawe nibwo bukugira igihangange. Muri make umwihariko wawe niwo ukugira igihangange. None se Dashi, intsinzi ni iki? Intsinzi si umubare w'amafaranga cyangwa se ubwamamare ufite, ahubwo intsinzi ni ingano y'abantu wafashije. None se Dashi, ubundi ku isi hari imipaka ingahe? Imipaka yonyine iriho niyo twishyiriraho ubwacu mu ntekerezo. Nagaki wabwira abanyarwanda barebye iki kiganiro? Ujye ukomera ku mahame yawe, kabone n'ubwo isi yose yaba ishaka kukugamburuza, amahame yawe azakugezayo uko byagenda kose. Ako bakumvisha gira n'akandi ubabwire. Ntuzigere usuzugura imbaraga z'ijwi ryawe, kubera ko ririmo ubushobozi bwahindura ubuzima. None se Dashi, intsinzi ni iki? Intsinzi si ikintu cy'ijoro rimwe, ahubwo ni umusaruro wo guhozaho no kwihangana. Byandi bavuga ngo igitonyanga gitobura ibuye atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ari uguhozaho. Nagaki wagira abana b'abanyeshuri? Jya uhora usonzeye kwiga, kubera ko ubumenyi nirwo rufunguzo rufungura amahirwe atagira imipaka. None se Dashi, iyo umuntu ari ikigoryi ku myaka y'40 biba bizamugendekera bite? Iyo umuntu ari ikigoryi ku myaka 40, ubwo aba azaba ikigoryi ubuzima bwe bwose. Muri make haranira kugeza ku myaka 40 warajijutse bihagije. Ariko njye mba nifitiye ubwoba. Mu gukurikira inzozi zawe ntukagire ubwoba. Kubera iki se? Kubera ko isanzure rihemba bariya badatinya, isanzure rihemba bariya b'intwari. None se Dashi, ko wambwiye byinshi, intsinzi yigenwa n'iki? Intsinzi ntigenwa n'umubare w'abagukurikira, ahubwo igenwa n'impinduka uzana mu buzima bwawe. Ushaka kuba ukurikirwa n'abantu benshi ariko nta mpinduka uzana mu buzima bwawe. None se Dashi, ubundi gutsindwa n'iki? Gutsindwa ni amahirwe yo kwiga no gukura. Kubera iki se? Ntabwo wakura cyangwa ngo wige udahura n'imbogamizi. Udahura n'ibibazo ntushobora kwiga. Imbogamizi rero niwe mwarimu wacu ukomeye. Gutsindwa rero ni amahirwe akomeye yo kudukuza. Ukore subscribe tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.